ili ne, Minecraft. Kako smo zadnji put igramo, možda 6-7 mjeseci ima, dobro nema baš. Sad i, ovo spavam ljudi, jer je zombi tu ispred, da li da to nema? Da, krave, ne je zombi. Mogu da spavam, čujem ga. Da neko hoda zombi, a nema. Ok, čuo sam da ono je zombi. Zombi ne. Ja ne. Čekaj ne. Okej, hajmo. Hajmo da vidim. Krava. Krava ljudi. Idemo da ubijemo čao. Bam, ubijena krava. Ima dvije krave. Usput ćete da vidite moju kuću. Ćemo u ovom videu i ta-na-na-na, moja nova kuća. Ovako izgleda moja kuća. Ovako izgleda. Tu, okej, dakle ovako je moja kuća. Sada ne idemo unutra da... Čekajte, malo zbune. Idemo, okej, šta ćemo uzeti? To će mi trebat, ovo pola vrat. Trebamo mi srcovi zato što sam da gore napravim na ovoj kućici. Kao što vidite, jao ne. Ja tamo nije očena kuća, da nije zombi još. Ok, vada nije gore još niko. Ja sam še gladan. Daj mi sand. What the fuck is sand? Trebam da se mogu da popim. Usput znam da izvinim da manjem da napravim za prozor. Opa, tačno. Ok, sad da poranimo. Ok, znate kako ćemo? Sam ću ja da uradim ovako. Znači da napravim samo ovaj dio kuće. Ovaj dio kuće želim da napravim. Zato što... Ja znam možda će mi... Mislim ne možda... Nego će 100% izgledati će mi ružno. A ne ljudi. Ali ne. Ne stvarno ne. Pošto moram da uništim još jedan blok. Bukvalno. Okej. Ajde sad uspije da se papinja zombi ljudi. Ama daj bro. Stvarno to moram da učim. Okej. Okej. Opa. Opa i opa i opa. I ne! I jako se... Ne, i šta ću još i ovu stranu napraviti? Ništa strašno. Ok, treba će mi sand, zato što ću na tom stranu da pravim. Znači baš sve s ok strane, možda vidite. Gdje je jedan punić? Neće u stvari sa onim. Ja čučujem da ne mogu da padnem. Wow, Nera. Baš si se tek sad sjetio to da uradiš. Ah, you bitch of shit, man. I ne veze. Bam. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lol. Iš, pola mi se, ok. Dobro, ljudi, idemo sad da snimimo, ovo je mala epizoda, sad da smo uradili samo krov na kući.
a u ostalim epizoda ćemo vidjeti, majnat ćemo rude, ići, pravit ćemo još neke nove građane. Ako je da sastanka budemo radili. Tako da mislit ćemo sad. O ne, ljudi, pogledajte, ja ljudi ovo ni primijetio nisam. Gotovo. Vidi samo se. Ja, da si svinjo, ubiti sada. Lepša pokušava, šta si mislila da može da uđeš u nekome ne ulazi tu? Ja sam način. Ovako izgleda. Radit. Znači sam neće uraditi, samo ću ovako da dođu. Čuva su do... I sad mogu kad budem igrao skrivača. Neću da vam dam... ne znam. Sad... Ovdje pogledajte kako ja slijedim. Što opet ću za sekund napunim? Bum, 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 bum. Bum i bum. To je to. Ovo će biti dobro. Op. A ne, izgubio sam se. Kinja da je to. Bilo dobro izgleda kuća. Još prozor i to je to za ovu video. To je to za ovaj video. Da se živjela kasta. Bacite like. U sljedećem videu ćemo da završimo i pod. I da napravimo. Da majnamo. To je to da ovog ja nas živjela kasta. Bacite like, subscribe. I mi se vidimo u sljedećem i pozdrav.